Pozdrav svima, ja sam Jovana Radmilović. U narednom videu ćemo evaluirati normalnu anatomiju grudnog koša. Za pregled grudnog koša inicijalno nam je potrebna linearna sonda. Ovaj video će se bazirati na proceni normalne aeracije plućnog krila i odsustva pneumotoraksa. Pacijent leži na leđima u položaju supinacije. Sondu postavljamo longitudinalno, aplikator na sondi okrenut podkranijalno prema glavi pacijenta. Sondu postavljamo između dva rebra, odnosno u interkostalnom pristupu. Da smo u pravoj i korektnoj poziciji pokazuje nam ova karakteristična ultrazvučna slika, takozvana znak šišmiša, koji čini dva rebra i jedna hiperehogena, da kažem bela linija koja se nalazi između dva rebra, a to je čuvena pleuralna linija. Ovo nam je pokazatelj da se naša sonda nalazi u adekvatnoj poziciji. Kada smo u adekvatnoj poziciji, sondu krećemo da pomeramo od napred, od parasternalnog ka paravertebralnom prostoru i pratimo sve vreme ova dva rebra koje smo nam inicijalno u fokusu. Kada smo otvorili ovu sliku, uočavamo tu pleuralnu liniju i čuvene A linije koje su paralelne sa pleuralnom linijom, nalazi se na istom ostojanju i postepeno im se gubi ehogenost kako se prodire u dublje strukture. Ovo je jedna tipična slika jednog normalnog aerisanog plućnog krila. Inače, sam pregled grudnog koša je baziran na artefaktima, ultrazvučnim artefaktima, i ovo su ultrazvučni artefakti reverberacije, odnosno odbijanja talasa od vazdušni snop. Sledeće šta gledamo, to su te manje hiperehogene perpendikularne upravne linije na pleuralnu liniju i A linije. To su čuvene B linije koji su inače patološki znak ukoliko se nalazi više od dve. Kod našeg pacijenta trenutno imamo samo jednu, znači da je normalno aerisano plućno krilo. Samo postojanje B linije nam nije siguran znak da naš pacijent nema pneumotorakse, odnosno da nema neku patologiju. One se mogu još pojaviti i u hroničnim opstruktivnim bolestima pluća, kod astmatičara, kod nekih velikih buloznih promena u bazama pluća, odnosno u regiji pluća koje pregledamo. Pored prisustva A linija, bitno nam je prisustvo čuvenog znaka slajdinga u regiji pleuralne linije, gde vidimo hiperehogene comet tail, odnosno hiperehogene vertikalne linije koje se neprestano kreću. Šta bi bio znak slajdinga? Znak slajdinga jeste kretanje visceralne i parietalne pleure u toku respiratornih aktivnosti. To je normalan nalaz, znači da nam ništa između visceralne i parietalne pleure se ne nalazi, ni vazduh, ni voda, nikakav patoanatomski supstrat. U ovom slučaju vidimo znak slajdinga, nesmetano se hiperehogene vertikalne linije kreću u toku respiracijskih aktivnosti. To nam je znak, prisustvo A linija i znaka slajdinga da naš pacijent nema pneumotoraks. Kako bi se taj pneumotoraks video? Ukoliko imamo nagli prekid slajdinga, znači mesto odsustva slajdinga, da kažem stop u tom slajdingu, to je mesto, tačka, plućna tačka, odnosno tačka gde normalno aerisano plućno krilo prelazi u kolabirano plućno krilo. Nastavljamo dalje, ukoliko i dalje nismo sigurni da li naš pacijent ima pneumotoraks ili nema, nalazimo se u našem interkostalnom prostoru kao i do sada, uključujemo takozvani M-mode, stavljamo aplikator u regiju pleuralne linije, dobijamo karakterističnu sliku M-moda, čuvenu obalu, morsku obalu, gde nam je gornji deo nebo, odnosno predstavlja potkožno tkivo torakalnog zida,
donja linija je pleuralna linija i sve ispod predstavlja normalno elipsano plućno krilo. I ovo je tipična slika, radiološka, odnosno ultrazvučna slika prilikom uključivanja EMO-da da je potpuno da ne postoji pneumotoraks. U slučaju da postoji pneumotoraks, ova tipična slika bi bila zbrisana.